Dobar ljudi, dobrodošli u još jedan vlog na kanalu Gamer odnosno na kanalu Ležimo Srbija. Danas smo na nekom mjestu u potpuno drugom gradu, u potpuno drugoj oblasti, u potpuno drugoj državi. Znači, Srba. I sad, vjerojatno, gledao moj jučerašnji video zna da sam rekao da ću ići u YouTube, dede u goste, mada nisam rekao da ću ići. Evo, ovdje smo, znači, snimi jedan skeč koji bi trebao da ode na kanal. Pošto sam već rekao, taj skeč će biti sa ovom maskom. A da, minus. Rekao sam da ćemo postati član našeg kanala, da. I još jedan će biti vjerojatno član. A da... Sad ne znam da vam govorim ko je taj član. Nećemo još, ćemo malo sakrati da gledamo šijetu subova. Da je nešto brzo doći. Da se nadam. Sad ne znam da me dobro čujete. Morat ću malo da približim kameru. Sad, evo sad mi ne znam da mi drma kamera. Sad želim da vam najavim pre nego što ću doći. Kanal će nekad će kanal možda biti obrisan, ali ne bih se još da vas obavestiti pre nego što se to desi. I da, znači novi član, Anonymous, danas, znači on je skeč, će biti specijal za 10. vlog, sad to nije vlog, nego to će biti neki skeč koji je snimljen sa Anonymousom, za lovom. I Triple Gamer, ja sam bio kamerman i to je problem, zato što nikad mene nećete vidjeti kako mada verujte da je bilo kanal. Također snimit ćemo i Q&A sa nama, Anonymous, za naš možda ću ja biti, a možda ću snimati. I eto, sad nema nijekom posebno reći, snimit ćemo i nazvanu pesmu koja će biti na mom kanalu, nego će biti na kanalu Milica Ivanović, svi super njen kanal i opet sam zaboravio da stavim link, ali sad kad se vratim u stan ću da ubacim, to je loše vidite, ovako mislim se bolje vidi. Kako god. Znači, sad imam ono što mi treba i moći ćemo da počnemo možda više muzičnih klipova koji će naravno ići na Milica Ivanović kanal. Sad taj Milica Ivanović kanal može uvijek promeniti ime i također ono ćemo da biti snimati sa nama. To je to što bih htio reći i sad evo tu je i on također isto ljudi. Znači, hoće danas biti Q&A? Moguće sad. Ako bude pitanja, ja okreni se ovdje. Okreni se, evo. Ja ne znam sada će biti pitanja. Sada idemo popravo za Sladoled, ovdje u Banja Luci nema ničega toga. A nakon nas u Vrniku kile Sladoleda. Šta je ovo? Ovo je velik grad. Stanovnika. Misliš? Banja Luka je velik grad. To mi liči ono. Poruče plate. Katarina će pogledati tvoj. A također, brate, vidi kako je vruće. Mi smo inače raspusti krenuli. Malo ranije, dan ranije. Da, ranije. Pa nije baš dan, 2 dana. Onda upravo si ti. Obavezno stavljajte pitanja koje će biti, ići također na Instagram. To ćete moći da mi napišete neka pitanja. A moći ćete i da stavite pitanje u komentarima, no odmah ću naravno obavezno da pitam. Također pitanje možete postaviti. Ja znam nekoliko ljudi koji nam mogu možete postaviti na pitanja na temu
Pa. Na temu mislim. Stavit ću ih u Instagram. Pitanja stavit ću na YouTube, stavit ću na ostale kanale i... Pošto nema baš toliko puno ljudi koji nam pišu komentare, mi ćemo se potruditi da sva pitanja bude. Evo recimo, ako bude bilo 10 pitanja, što da radimo, bit će 10 pitanja. Držimo ti kameru. Zapravo ovako, ako bude 10 pitanja ili nešto tako malo, svako će da izabere jedno pitanje koje mu se najviše svidjelo i recimo ovako će biti. Milan postavi meni pitanje, ja njemu, tako? Jeste. Ako bude bilo sve jedno i ako ne bude bilo malo i ako ne bude bilo malo, da bi sve jedno video bio duži. I anonimus. I anonimus također. Snimali smo taj skeč, to mogu da vam kažem. Odlično ispao. Evo sad, ako će neko pitati gdje sam uzeo anonimus masku. To je bilo u Rumi. Vidiš u mene u Rumi. U Rumi, sad. Vernik. To je bilo tamo po Fineza. Nije, u Rumi. Sad da ne mislite da to ima samo ovdje u Banja Luci. Pa možda i nema, ko zna. Imate u Rumi, u Pandi uzmete. Da vam kažem samo, mi ćemo se potruditi da kupimo još nekih maski. Ghost face, tako nešto. Da. Jad. Što da ne, imamo vremena. Jad. To je Erasmus, tako da vam sad ne mogu slagati da će biti videoklipova za malo viših. Mislim, evo danas već možda očekivati ovaj video ili očekivati onaj tamo. Plus kod tetke mi je bolji internet, tako da će klipovi se brže prebacivati internet. Također snimati neke pesme i tako. I... Vraćamo se posle kratkih reklama. Koje nisu bile, ni reklame nisu bile tu. Ja vam mogu reći da smo mi dosta vlogova. Eto što danas možete očekivati. Očekujte skeč koji će biti izbačen pre ovog videa. Smo mi juče izbacili video? Jesam, izbacio sam 3 vloga. Dobro, pa 3 vloga čoveče. Mi smo ono kad smo tu 4-5 mjeseci mi išto nismo snimali. 6, ajde kažemo. 2 mjeseca, ne brini 2 mjeseca. Ja sam isto mislio. 2 mjeseca i onda smo sad počeli da... I... Znači danas, evo, očekujte skeč koji će biti izbačen pre ovoga. Očekujte Q&A, pitanja gore, pišite mi pitanja u komentare. Jednake zadatke, bilo šta. Pesmu. Očekujte ovaj vlog. I možda neki gameplay. Moguće. Donijete stvar. Donijete gameplay. Znao ti da se vrati. I tako je. To bi bio to što sam danas htio da kažem. Htio sam da vam kažem ja nešto. Tiče igrica. Možete da birate ovako. Legend of, šta želite da imamo? Legend of Zelda Ocarina of Time, Legend of Zelda Majora's Mask ili Super Smash Bros. Ili možda Clash of Clans, Clash Royale. Da, ili te dve, ili Clash of Clans, Clash Royale. Ili vi predložite neku, recimo Nintendovu igru, mi ćemo to da vidimo i probat ćemo. Ili neku igricu za kompjuter, probat ću da skinem Legend of Zelda. Evo, bilo koja igrica. A mi ćemo se potruditi. Stavite, možda budem stavio GTA 5 sa malo lošim grafikom. Ali što da radimo? Da. I eto, to je bilo to što sam danas htio da kažem. Očekujte još videa, pišite u komentare što želite da igramo. Ono što budemo mogućnosti ćemo imati. Postavljati pitanja, odgovori za zadatke neke. I to je bilo to od današnjeg klipa. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao. Adios. Maska.